پشتی تکچونا روش اولهی و آبوری لدورین کردیل روجاوای کردستانه خلکین روجاوای کردستانه برای خدان هرما کردستانه لسر چند کامپا هاتن بلاف کرن یک جوان کامپا داره شکرانه پنابرین کامپا داره شکران در روشک آلوز و خراب ده در باز دبن و یکی هشت کو او پنابر او به هماهنگی لگل انجمن کامپه خوابشندانه کی لدجیره و بریا کامپه جبو دا خوازا مافین خواه لدار بخن اف وقت دینه اف خواب نشاندانه ها جبو هندک مافی ما گلکی وندانه دوی کامپه دانه اما که پنابر هم زانن هر پنابر که مافی ویجه ها و ارکی ویجه ها دوی یکی دانه گلک مافی ما سروان دانه امجی هیوید کن اف هندک مافی ما هنه وقت كونتنا شوطاندن بديله كونانينا ارزاقتنا وزعندن توزيق ارزاق مثلا نب اواكي شرعيته وزعندن پنابرین کامپا دارشکران او بتایبت جن و زاروک زحمتیا جنابونا آف الکتریک چادر درمان دبستان و بدوین زوستانه دبینن و داخازا چارەسەریە کی جویرا و شیره دکن زاروکی ما سرمایه دنیا ساره نگازه ددنا ما اجبو زاروکی ما جمدن ساره تزاني کامپایا و نهدهلن بلوكا درباس بكن معنا تزاني كونن على طول تكون يعني مهددش خطري لانه بشوطن زاروكي ما غازه تنزاني كيجا كلي مثلا اقر بكون بكذي زاروكي ما هرنا مدرسه حتى انها كريم صفيده هاي ندوامه نشو دوامي شما اجبر قد بيجن كسنينه تدريسي بكيما شنو كسنينه ما يا هل ترى ابقى كامبا مزن كسنينه تعليم كسي معلم تدنينا بازارو كاب علميني داخوا زما بلوك نينن داخوا زياما كهرباء المقدكن غاز نينه وان كرتونه ددنا ام وان كرتونه تيربو انتو ما تشكيش برناكه شهيدة كردستانية ترنا ليش غرب مجبر حاجاتي باظة مجبر ظلمي باظة ما نجبر جا باظة لا بس نجبر زاروكي قباظة جبو أماني جبو بس مرتاح بنفس زاروكي ما بليز انت راقة بيطر صار نورد بنا مثل الشركة في دري مالي دارينا بو البار بكرم حوشنا بو بلايلونا جيت قلت قطع نعلم لو كادر باسك نعلم أزندر باسك من برزارو که خبازه زاره ندار شرعی زاره ازباله ندار کریم کشت تاوی هولین انجمن کامپه جبو چاره سرکرنا وان کشیان لیره و بریا کامپه تو گرینگیدان ندان داخوازه وان و یکی هشت کو پنابرین کامپا دارشکران هوار خوابک هینن کسین برپرس به کاروبارین کوچ بران لهرما کردستانه ده جبر کو کلیتا چارەسەریە وێرەوشێ دەدەستێ واندەیە. داخوازیە ما ئەو ئەفقا مەتاڵبێمە و ئەفقا تشتیانێکی گۆوەرنە چارەسەرکردن وەز هێڤی هیچ حکوومەتە ئەقلیم دکم و سەرۆک مەسعود دکم و چیەکی بمعنی گۆ پەنابەرە vê çarê vê حلولا و va مەتاڵیبە گۆری مەتاڵبێ خەلکێ و قوانینê Kurdistanê سەر مەفەردکێ سەر سەرێمە و سەر çavêma. پنابرین روجاوای کردستانê li kampa daraşkiran dibêjin ku ew îro ev xwepêşindan li derxistine ji ber rêveberiya kampê bi erkê xwe beramberî wan rabin û wê ew xwepêşindan di roj û du şeva berdewam bike heta ku çareserîkî ji pirsgirêka wan re werê danîn. Ji bo bername Ark Helepçe Sadûn. Dinava Kurdistanê de ya Kurdistan di dilê me de ya